whalawhalahi atu, hane te walatala tu tupu ke lata mai awhiawhi hatu loto nei. Kua amina ke whakatawhono ke whakanghua I whala to laisini fo ke lata I matutungi anga he whakaong he vai, kai nā kai whiawhia whala to pisinisi hakua nā kai whai whakatutala anga whakamua to tau sea I whiwhiri anga nei. Whakahoko ai e whanuanga whakamua he matakau fo ne kua whakatua ai ke lata mai whakafuhe toko loa ke te mutukehe, mutako loa ta mai ke mutu. Kua moa mai tuai e taha pleoa fi fo mai whainga hofu siaka ke langmatai atu ke halau tōlu a tau ngahua. Whakamoali ai e aho takawhanga ke to whia haha kupu, mo le ua furu tangata fusiaka mai ta waka ne hohoku atu ai ki Namukuru. Kua mana ki ai whakatu whanu ke whakangahua whalu a tau lai sini fo ke lātai moe whakafuanga he vai, I lalo hefo e whala ta mata whakatu whanu. Tiko hoku mai te wai e mga aho ke whakangahua. Hako te pohala whakaholu mua e tau ngahua. Koe vai, koe taha koloa mahuenga mai tau tangata moe nā kai whaitotongi ke he tau tau e kua maoli ki toa. Nā kai koe mata kupu fōuha nei, hako whitani he whakatutala ke tau tau e kua maoli ki toa. E onoanuanga ke whaitotongi e vai, mua atu ke mga aho ni kua kamata I ke tau se tau la mata whakatu whanu ke lata me vai, ka kua lewa lahi tō whakangahua. Whakakis mana tu ai whala ta pisinisi ha kua topi ke tau topi ka tutongi ai koe taha seo ke lata I me tau, ke lata moe ue whangalai sini kehe kehe. Kai nā kai la whai whakatutalaanga, poke whamamaanga mitaki ne kua moa mai kehe whekau nei. Matu taki atu ai ke whaingahua ne langi ai e tau ngahua, moe hua atu ke iloa koe hei ngoa e tau whakatokaanga ke he tau uhala fō nei. Ono ananga walahi, ha muturu, ai mo nei, ki he tau kamata mua he tau business ni lalahi. Tunga ia tau matawai, tau business pihia ni lalahi e whakaanga he wai atu. Koe taha fee ia, koe extraction fee, kia lata e turu ki whakaanga wai. Moe license ki whakaanga wai atu. Ke waki, koe tau fee ke lata I moe tau pollution control. Lata whoki ni me tau business la lahi pihia ne lahi kai tau mena liu ki he kerekere turu me whan whoki ki hata turu wai e lau whanua mai eke tau neia mo eke whakareari wai hata turu me tau mena kiwa e hifo e so ke lari mo turu e munei ke hamata mua ke he tau business la lahi ne whakaanga lahi wai pia whuki ni kaha ki he teo pollution control moe onono te whakahanga ki mua ke lata I moe whorua tau tangata he motu atu tū. Iloa mai whuki, koe tohi mai he mtakau he tau pisinisi, koe Chamber of Commerce ne koe whakakesi ai, koe whakangahua hane whai e tau totongi nei, Moe tupi ai e tau pisinisi hakua malikisi ha ke whakahanga e tau tupi he tau pisinisi ni kua lata ki tutongi ke he whakatu whono. Kai whakamama mai whoki he taki he whainga hua utilities to whai onoanuanga whakapapahi ke tau whanga pisinisi ka lui ai ke tau tutongi nei. Koe mena lahi ni ki lata moe tau pisinisi hako mena lahi ruturo whakaonga si ai nai whai tupi ka ne kai tutungi amne ke lata moe ke paumaha ke wai ke lau whanua ke uta ke tu tangata si koe mena ia ne koe tama mena tose e tama whi turu seu ta ala he turu tau ka nona toa kaha ke tau he wai ne whakaong he tau business la lahi pihia si pihia puki ke tu tangata so ka mena ia ni onono kalahi matura ni ke latai ke kamata e ngō nei ke kamataanga ia ke turu seu ta ala he turu tau onono ki ai tosi ka koe ai whaloto kaha ki amuna ki noni si tuku hawi wakalahi nona tuku kaha ke turu tau ai ki behe koe turu seu ta ala he tahi tau si pihi onono anga matura he mga hau nei ki latai me whikau nei Talahau e whalu e tau pule he tau pisinisi kua I loa lai alu tōlu e tau whakatokanga nei ha koe tohi mai mtakau he tau pisinisi kua whakakese.
koe taumana atu fuaki halu tolu, a mana ki ke whakakese ke taha whanwanga ni ko whakatoka e me whahinga hua, ke awhiawhi nei, o a mana ki ke mō taha whakalaulahianga hangawi ke walatala nei, he tau walatala tutupi mua. Koe aho nei ko whakahokua e taha whanwanga ke lata mai komisi fōu ne ko whakatua i ke leweki atu ai ke tau whikau, mai whakafuanga he tau koloa ke tau mutu kehe, mai tau mai tau koloa ke he motu. Koe matanga hua nei ne whakatupi ai he European Union, ne whiwhiri paua ke niwe, ke whakataita e whanu e tupu hala ni kua ngahua ai ke he whalu motu si hai e whoki e tau muta ngahua ni lauia o se tuatu motu ni kua kauwhatahai ke Mtakau Pacific Island Forum Secretariat. Ne tālanga e taha pepa ne whakahingoa e koe Niuean Trade Policy Framework ke tau mngau he kua mole, si kua hanei kua whakamōli tua i whalu whakatokaanga ki loto he pepa ia. Longa whuke tau whakakuanga ni kua tau sei ke lata mo e tau tangata ngahua ke he tau whahini leweki atu ai e tau whahini whakafua me tau mai tau koloa. Whakadutala mo e taki mai he economic planning ke i loa ko hingoa e kakana uhu ni ko tau sei ai o ke whakatua e komisi nei. Koe komisi, ni kua tālanga puaki ki ono whakaukulo, ke he tau puhala, whakafua, mga whakapano, koloha te tulu ke tau mtuke. Laulehi te mtaka hua ia e tuka ni ki siru tulu e tula mut. Mua mukalehi ki siru tulu ke tau koloha ni mai he tong. Whai koloha pwene te tulu haani whai uta tunga e Manila, Honey, me Taro, me pole tau koloha puk. Ka e hai puki e hokuru e wharu a tau mtaka hua. Ne whai putoia ki he puhala whakafua me whakapana. Tunga e tau puhala ne whai lamateia ki tau puhala whakapana whikau e tau he telecom. Koe satellite i runga pulangi na whangahua i e tau kotaha me Amerika. Koe taha puhala ia ni mai ke i ke whakatau me whakafua e tau koloa me tau puhala ngahua. He mota te tolu me tau kautui whaka. Tuke anoranga whamua e he komisi nei ke nono whakahokulu ke tau puhala e hata tolu. A koe manako ke whakatolo mo ki mua, whakaholo ki mua e tau mtangahua ia hata tolu. Ua te mga honei, hako e onanoanga, haniwe, ke seini, e tama weheanga ni whaingoa i ka Pesa Plus, koe tau puhala whakawhano me whakawhakoloa mo New Zealand mo Australia. Si koe amanaka niwe ke seini, me whakangahua i e maweheanga na. Si koe tau koloa hatu tu watati ki New Zealand, ka pe mori atu e seini tu le maweheanga na, me whakangahua ai. So meke ki na kaipa i tuku hau ka hoko ki New Zealand. Fō e komisi ka kua whakatūpa wai ke whakangahua i whalatau whakatokaanga ki loto he pepangahua. Ni ko tau sa tau ka malis mahuinga ki maua e kau whakataha he tau matakau ki he kehe. Mōri ni koe whonoanga whamua nei, si koe tau whakailoanga ne takilo tolu whakataha mai. Whai mtakau ni kua pita e whai hukuila tani hoko mai, koe mtakau e tau bisinisi e private sector, koe Niuean 8th commerce. Koe pia puni e mtakau he tau kautaha ngahua ki he tau kaina no nofo ki he tau tangata wawa. Koe accommodation association e. Ni hoko mai pua lo tolu ki whai hukui ki whanonga nei, ki talhau lo tolu ata manatu, koe ingoa ata manatu kua lata ki whakatulu maki mua. Ke holo mitaki tanga hua ala tolu, ke hala tolu atau dakau. Koe tau hukui ni tai, koe tau hukui mai whakarifon, ke tau whainga hua. Kai mua atu ke tau whainga hua ni mahuinga, e tau matanga hua ni gei, ko lo tolu ia ni kua mai langa lo tolu, koe whainga hua custom, whainga hua quarantine, he whainga honua. Mo e pia poki ni e polua, tau whainga hua ni leweki ki tau koloa, tuka whainga malolosinu. Tau koloa ni tamo i wha, ki lata mi tau malolosinu tula mutu. Koe amana ki anga tau mai ki ai he whainga hua, moe tau matakau ki he muatu ke whakamalolo e tau puhala, ke whakafua koloa, pia ni mita koloa ni ko tamai ke muatu, ka koe matakau fōu nei, ka takitaki ai e puhala ki mua. Koe aho lotu ni ko fua ki atua e pelewa fōu mai whainga hua fusika, ne hoko mai taha wakalele he Hercules, he aho ua, ke tamai e koloa nei, ne kua fua ki mai he whakatawhono ni silani. Kua hoku atua i te hukui he whainga hua, ke taha tau sianga ku, ke whakamailanga, ke taha koloa mahuinga nei mai whainga hua. Talahau e komisina tokulunga New Zealand ko Ross Arden, kua leve whakatutala, ki ai tali mai he tōle tau ka mole, ha koe ole he ikipule ko Billy Tālangi.
hanei kua whakamoli tuai, mai fuaki atu ke whakao ngai whahingo fusieka, kua whiawhia lahi ha kua whakamoli e tau manako. Talhau mai fuaki e poi, lahi whakawe halo tōru ke takitaki he whai fusieka ko James Tawhatu, mai whalo e tau tangata ngā hua ki loto he whai hinga ho fusieka ha kua halo tōru makaukau, ke lali ke moe pele ofine pia fuaki mai e takitaki tuai ko Brendan Pasisi, hanei kua ta mai ai ke lata mai long e tau ngā hua he whai fusieka. Koe whalu hanei he tau langmatai ni kua moe he whai hinga hua, e tunga tau tau sang sinu ni moe e lautou le tau ka mole, mai amana ki fuaki ke whai posti ke ta mai mo whakaonga ke tau mahina kukui mua. Koe aho ngofua ne whakamoli e aho takawhanga ke tofia he maanga ko ha kupu ke he halatahi I Namkulu. Koe whewa nei ne whakatoka i ke whakahoko ke ha whaiumu ka kua whakaholo ha kua loke tahi. Tokolonga lautou le tau tangata ni kua uatuai ke whetoko ai ke he whewa nei, mo le uongofu maanga e waka ni kua uatuai, mo lali ai ke moa e tau palipali lalahi ne kua whakatoka, whakamahau ni ke fusi e tau ika lalahi. Tō lahi mawhala he tau whewa, he aho mai amana ki ke whakatu mau ke lata mo I tau mga hingua. Koe whewa nei ne kua tau se to whakahoko e aho whakatata he maanga, si kua hanga watuai ke lata mo e whakaholoanga ia ke he awhaiumu e ne hau. Pehena e tau walatala tutupu ne kua mō mai ke lata mo e aho nei, amana ki ni ke ririu, matutaki penei fuaki ke whaitapu hau. Ua ne mo ke hahoko atu ai ke aho whakatata he maanga ko ha kupu ke awhaiumu e ne hanga watu kei. Nonofua, Nuni Po.